Talfatu I talafo le radio Samoa mo le nei fo yaso. Mo moatu mai I Amerika ma Iran, wa lapata iana Trump ia Iran I le awa noa muli e saini e se marienga a ele o iese teimi whatapulaa. Whai mai Iran pe ona riputia de CNN o loo whai anei tala noanga ma Oman ina ia whatuina se awala e ui atu I the Straits of Hormuz. Whai mai de CNN o loo te ena e Iran whaamataranga e whapea sa whai ani rātou tala noanga ma Amerika. O whai rua na matanga rengo vai whafo Iran na pau tala noanga o loo whai o tala noanga ma Oman mo le whai o se awala le tu mau e saunga le mu mo wa e ui atu I le whai tu rea. Na riputia fo I le asona nafi le o spa ia o se vaa I ngā taifale o Oman, ma wa riputia I fo I pea ma le ono isi vaa, wa tasui ala vaa e ui ane ai, ia alofi ai poloka le Houthi rebels I le Red Sea. Ma whai roi tustu singa le CNN e leo le teimi mua muare nei, wa whai ai wha mata umarapata I ngā Trump, ai le tau nuu. I New Zealand wa pasia nei rau whaitu la fono, ele au whaitu la fono a New Zealand, se pili a vea aire ngangana ingilisi o se tasio ngangana alua ia le tunu. O rea ngā yo inga na upuia e nisi, o na ole ingilisi o lo whao ngā tere le Pasifika, a mai se fo I wha msinonga ma le Parliamene. O le pili la wa wha ingoa the English Language Bill, o lo ta uai o le wha popo atu le ingilisi, o se ngangana alua ia wha popo atu I le wha maoli, ma le ngangana whaitanga po le sign language, e le wha peo le amana o miai nisi tu la fono fou. Ma sa, ina ia wha ua wai o na wha ngā ina I mata upu wha le tu la fono, ma ta tonu o le whai ngā malo po o wha maumaunga. E se dia le iwa suli ma pasene, o le whaitau a whai o New Zealand, e tau te tala I le ingilisi, e peo na wha mawina le rua awherua tolu I wha maumaunga le malo. O le piri na tau la mwai le New Zealand First, ma ua pāsia neiro na whaitaunga na tolu I le mauto sui. Mai Lucia ma Ukraine wa wha maonia e Lucia to ofitu wa maririu ma le whasa pulu wa marinu ai leo spainga Ukraine wha o ngāne ai drones na a fiai se matawhanga pisi e tumutumu iai tangata whai mai au fiai matamaiti ia I lato wa fia. Tua ia Lucia Ukraine I leo spainga mai re mai ropo whetonu na fuafua nga iai le whana ina ane o lea upenga a o whairua le BBC na whanongoina tau ngā whana I le mai au leo spainga le ai drones. Whaamatala le mōri mau le BBC le temina tupuai le whaalablawe to tele na popole o na o lātou whanau sa iei rea no fuanga. Wari putia le whai e Rusia o ni o swainga I no fuanga o lo au ma waita ngata po residential areas mai to tele fo I wa maririu ma manu ai. Mai le Pasifika, e rua sa furuiva tamai tai whaipule mai atunu e sa funu ma le whao le Pasifika na whaasoa I a lātou tū la fono I le Parliamene o New Zealand I Wellingtone. Sa iai la tau ia le lau mua le atunu mo se porkala me tolu aso na whaia e whaatatau I ta inga po le leadership, pa lau te leina, po le whaasoa o fina ngalo, ma le au tū o le una I o tama I ta ina ia ngāre rua I ngā ruenga whaata I tai I le pāre mene mwhai ngā malo I atunu SS o le Pasifika. Na tala no ina ai pāpui pui e māsani o na whea ngai ma tama I tai I ia avanoa, ma whaia I fo I saunoa ngā sui tama I tai mai atumotu, whaero ai nisi o vaenga o lo whai malu I tau I ala tau ngā ruenga, e mai se lava I le whai titi o le au whai o le tupau tina po o tama I tai, e le ngata I le Parliamene a o upu whai fo I o le malo. Ma le tala muli, o le South Pacific Tuna Treaty, le fo I whai ngō le US Tuna Treaty, e tū mau peona a veo se whainga whapa anga tā ua e peona sauno iai, le Pacific Island Forum Fisheries Agency, po le FFA. O le matafa ioia le au nanga le au le pule ina ma le whaatuntun wina, o le whango taina o le tuna I te tonu le sone e lua se lau maila, mai atunu e se fulufitoro a waila lo lea marienga. Pai mai le whaatonu a wao le FFA o Noah and David Packop, o le marienga le nei o whaatanga i o na maua e atumoto le Pasifika, pesoso ani tau tupe, le au ngā tere pe a whai whao ngā tatau I ngā yoinga tau whai ngā Faiva I atumotu. Pai rua le veide New Zealand e ona se furu miliona a Amerika le fua I le malo o Amerika mo le wha wina o lea tau mo whainga mo le whainga wha paanga I le vau a Amerika ma atu moto le Pasifika. O se tasi le neo marianga o pito umi le tu tau whainga Faiva ma o se awa no le rei o wha marusia ai le ngā le rue wha tasi o le malo tele ma atu nuu o le Pasifika. O tala ia le video Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo iaso, pero I fo I mo seisi wha o poponga e manuia Faiva o whenga iai, maru tātou tunu. Radio Samoa, tasi mai batolu,
Radio Samoa. Tasilima tu amo. I feel I was so sad. Omega Ka. Diana knowing Omega Ka. Sabaleta umofie. Omega Ka. Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Capitis Drive I Manukau. Pole telefoni oiva lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Ka. Umalole keisile Omega Ka. A whaia lo o yaimi la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o ta ota wha tekunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Aua le la foia I le la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no fuangai avianga iai. Tamaki Turuki, all together Auckland. Ia, I le anganga whiwhio ma le anganga whaftai e mai se fo I le awatere ma le whaaloalo e tawai. Whiwhia e whaatalofa mo toi ofo alofa I ate oe. A whilo I atu le pa ia maa walunga o le tunuu I le nei fo I vai tau. O le au lia mai o le aso lua le nei o le aso wha o le masina le nei o au kuso. Lua awhi lua se fulu ma le ono. Ina ua se fulu ma le lua minute ua te aile tu la e wha. Malo le soifu manuia. A malo fo I le tau atai. Malo le folau. Pale ua pale. Ula ua ula. Le titie ua titi. Ona o le alofa ma le anga le lei o le atua I lana pule wha soa I lau soifua ngalue. Le soifua tautua. Ia ma le ola au auna. Sa ofa la le lei le atua. I lo alofa tau muli pea. Ia Samoa le atulu pele le ngata le lei atulu o New Zealand wa vea ma ainga lona lua o Samoa. Ai whapena fo I a lau whanua ma ele o le atulu pele. Ia alo o whaamuli mai ai le tele o tātou ainga. Le atu Pasifika. Whapea fo I so se tafa le rolangi New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika. Ia e mause fo ia o le atu e lopa ma le atu Asia. O lo alana ma papa au ai o tātou tangata. Tā walunga atu aile au nanga fo I ma le tautua le toa whaia whongamua. Se Manu Francis Ioane. Ia ai langa o le vaenga o le tātou Polo Kalambe o I o le producer. O le ngā Gagaifo Faiva ma le atou Savea se Yuli Mulitalo le urua I alii. Al Harrington tu manuvao la vea. Ia le ala ua nofo mai lava se I whaatonu ai. Ia le whaatulunga ina ma le whaasoina fo I o tātou mata upu. Le ia aua ai ne I ai se whaalave lave fo I le file ai. Ia ai whaatulanga le lei. Ia ona whaasoa I mata upu ese. Pei ona la walunga I le whaafonga tāpua I mai le atunu. Whatalofa foi mo whaatulou masani le tawhitolu o le tātou vādunofo. Le vātangata ma le vātapuia o Samoa I ona tulanga whalupe. O pa ia ma mamalu whaale malo, pa ia foi ma mamalu whaale anganuu. Ia ai mawalunga se vi ingo le tue si ana au onu pa ia. Le pai sino le tala le lei mo feoi o le langi. Le a inga sa le vi na ite ai malama. Maali whanua alunga. Ina ua suluia Samoa o le malama lamba. O le moli mau ia ke riso. Watalofa atu I te mam tina matutua o le atunu. Alola soifua manuia ma langi matafi. Whaaftai te talo. Whaaftai fo I whanolo manu. I le atua. Awa le tapua inga o alo matama whanau o Samoa. Ele ngata I lau lava inga malau whanau. Ai ua whaasafua fo I le nā alofa. Ia matatalo ai mō tama whanau uma le atunu o I so se Faiva ma so se tiute. O Faiva le ngata I whale, o Faiva le vātetea. O Faiva fo I. O le tua vao ma le tua sivi ma le talaloa. E ala usu I ai Samoa.
i o tātou lau whanua me ele pele i Samoa. Ia, awa o whātoanga he tua i ai, ia o le mai tau fo i ma le sila i le nei mai tau. Ia, wato o tele i lātou e o e ngā lulue i ngā luenga i pisinisi ma company o whaululunga fo i o mata ngā luenga ale malo. Ia o le tangata lava ia fo i malana. Siana ati nae o lo o whatino. Ia, e tautu ai a inga o nuu mafio anga o e kalesia ai maise i tu malo ma le atu nuu atoa i lona lau te lenga ma lona au te lenga. Ia, tāmanu ia le tu i tiu te safe ngai le nei aso. Tai au ina ua lausu Samoa ina ua maleifua mai whanunga le lei. Ala seu le atu nuu i fongatia ese ua masani ma ua tutofi ai. A malo fai o le Faiva i le so. Ia, mo i lātou fo i e tāpua i mauta malawa. Faia le Faiva lea o le loto i fale, domestic duties. I le vaai o mātua. Ia e moise fo i le whanau la iti e le ianga i atu i le aonga. Ia, e hawhea tu fo i ma whatalofa, ma whatmalo i atu tau. Ia Faiva tā ua tele. A wai le whapea le au umai ngā lulue, ma kāwha whao. Ai ki a i le ko inga ma le o le matua, ma le whanau, ma le tinifu la iti le whale. Ia. Ia le nā. Whatalofa whapito i le nei teimi o le tausanga. A whai o Asia i tātou. I ne whai ngā malanga mai Samoa, le atu Pasifika, mai Australia. Ia, whapea fo i isi la vara. O malanga mai i vaenga SS o New Zealand nei anga mai i le aitele i au kilani. A lo le soifua manuia, ia ma lo fo i le malanga manuia. A mui moe, ia o le a maua se feilo inga fia mautou a inga. A oa fo ni fo no tanga na malanga mai ai, nisi o tama le malo, sui fo i o le pare mene, o lo o pea, ia lātou whai ngā malanga i au kilani nei, o whamoe whale malo, ia, whatalo whātu le i a tau savea i a te oe, i lau lātou i le taima, le lātou i le ea, le lātou i le ala, a lo le malanga manuia, ia, nisi foi o lo malanga mai, ia, ono o le fia mafuta mai. E pe au whaamawai, ia e mai se foi o toi sauninga, ono o le usui o le whono ma le tuua o le malo i nisi fo i sa pele i loto maanganga i tutolo a inga ua motusia le maftanga ono o le malanga le maliu ma le oti le wala au pa ia le atua le eise tasi e tu ma te te i ai e le o se loto i nā po o se tofa i nā po o ai lava sono mana onga a o le fina ngalo faito tasi o le atua o le mua e le fuatia, o le tau e velo le maninoa, ia, o le tia fo i e le se ua, a o le maa e tongi whaatoto i le moana, o le fina ngalo whaito tasi o le atua, e le ai seisi e pule ai, e le pule fo i seo manu e le pule le atau, po pe pule lau whaifi au, o le fina ngalo le nā o le atua o ia nā te au mai o ia fo i nā te toe wha fo i atu le tangata malo nā nganga ia a vea fo i le nei lau ma mori e tuai wha mai senga a pena fo i le wha mawhana whananga e na ia iai le hanga le lei ma le file e mua o le atua i to tonu o ainga ia ua ufitia i le au pongi saa ona o le wala au pa ia le tua. Talofa tamaiti. Ea, le aso. Nio e. Nga e whaoa fo se lancho, se iska mai kiki ma, ea, nga lava o tauso le whaale tonunga tele. Mela na e tupu matua, e matua le lei. Ea lausu ala po, o le matua moe po, e tau fangu le whanau, ta pena le ofu a onga, ma le lancho le tamaititi, ai mai se ofu mawhana whana ma tō tini, ma se vai, ona o le tau malulu, le nei vai tau. Ia whaila le alu kama kiki e le isa na lancho le a onga, yo le mele na e tupu,
o le whaali I lo le whaia o ngā wai ele la kumasanga lunch. I onga wholo mwhasi disi kama kiki, ai whao le lunch disi kama kiki. Ai whape ngāri se o mangui la aso. Mātou I o lunch a tamasa sao I tua ai le tonga vau. Stama ia o ngā le kale sia Jesu Keriso lau pa iwa sanga tai le nuu le nā e ta o sāuni atu whalongo le ngole nuu. O le nuu e sāuni atu waitangata. Peke le lei, peke le anga, o ina le to ngā vau e tā pena mai ei, oe. Ia o fasi popo, o fasi esi, o meo ku awa vo le ola le papofi, ia o vi, o mango, o mea uma whapena, ia na pauna o lanche mou e tua. Ia ai futi lalo le ini se vai, o le maa ai te vai e tasi se maa la poa. Afa pe sa wai fo se loli mai tua fo le po se pasi e mai ia se tina o lo o mai tanga e tili kai le fale mai fo le fai tu malo luflufi e fa nga u mai lunga le wala le salu kuluku o le pasi ri te ola ke in le pa mai na va tu va fo nga le tinu tala mali tala la tala sa fo true story al melna kasi se o ngā maa e punga I lunga le pasi e skama o wengi ma. Ia ma pasi fo ia sto ino to e tāsi ui le nā vai tau. Ia le whanonga longa mai le au salua whakama le au anga maa le au lufi lufi. Ia wape nā fo I utai manunu ma so la ua ma salua ma sauni atu. I nā ona taimi, le taimi le nei. Ai, mo whai iku unga ka vale. Mo whai ku unga ka vale nga ua. La le lei ma la mole le awala. Pa wala le mea fo le te tau popole iai ma popula le I o mata. Ona mo le tele le mere povi fo le feo soi fo fa sala vei le tavale. Ia ona te ile ua e fa le tonu I na awa. Aso o le tavale le povi na. E matua maso fa sofa le kavale. Ia ka mo e le povi le ila le povi. Ya, fatalo fatu ina yo wainga ina ma ua tala tau te whaalongolongo mai lunga le api o fōlinga le Facebook page. Ia wape na fōi le YouTube channel e mai se fōi o tātou wainga ma le atunu pele I Samoa I lunga o le isi a tātou wala leo le Radio Samoa. Le Radio FM 106.1 FM. Talo fōi na yo tātou wainga le motele I sa la whai puleono. Alo le ngā lulue, ngā lo foi le ono sai, ia, ma le lava papale I o tō Faiva I māsani ai. Faiva nao le ngā taifale, Faiva foi o le vāte tea, ma Faiva foi o le tuavao. Ia, o le nei atunu, ia, pea na o fai atu, ala usu I ofisa, ala usu I fale fai ngā luenga. Ia, ma isi lava foi ātinae. Ia, o lo ua... Loto lotoi ai le tō tele o I tātou I lea ngā luenga, Awa no le lei, awa no le lei e mawhai ai o na tātou ngā lue. E whaalango mai a I tātou o tātou ainga, ai mai se fo I le kale sia malau, taulanga I le kale sia. Taulanga ana pongi ma le sefuruai. Le whamel tala le tusi. Aua tātou te whaoa mea le tua. E ave mea le tua, I le me te wei mea le tua, o le sifurua I le tua. I nā tofo mai, pe au te le tō pupundi o le lagi ma sa saa ma li lingi atu, I a te oe, I le tele o whamrianga. Patalo fatu I le fale o tangata mātua, o iaina I o tātou te māmu tina mātua, o mauta ngase, a lo le ono sai, I ti ngā fo I o le tau o fiafi o le soifua, ua pula la ngoto, ia ona o le matua o le soifua. Sa autou ngā lulue matongi le maa, sa autou velo le aso, sa autou whaia le Faiva, ina ia manuia ai isi tangata, o le osi ngā tau langa le nā sa whai, maola mo isi foi tangata. Ia le nala ia, se le uma, se umanu talo le nei uni la kapi fou o Samoa o fatu.
Ana pō fo i sa mātou tali e ma whaaso ai whai mai le tala alisi au rei. Ia o tamani o tamo le chapipi e masani no mātou wewa oso mo. Ioi, whai mai le tala, te loari i le ataua. Kua i sa o uma mena e tala noma. Ina uwhai atu e fo i ate utau. Tau te pisa. Na ni milo mai lavo la uli la a mata foi na fa gangster la na mio. Na utau sila le ia. Gangster in a good way. Professional manner. Ia vai le. A wafo i le ite i milo le pale mia. Manisi o i la tau o lo la lango i le mata upu lea. Tāwa vai ese mai pe a whaia o fiu e whai atu le awali ia. So le. O mai tātou ngā lue whātas. Ai tau te alo whanga i le whawai. Whe mai ua papa le whawai e le mawhai o na toi suia. Rā le mea le a le mawhai o na toi suia. Mōni te unga le lei ma le mātango fie mana o mea. E o tau wawai lai. O tau tū ma te te ma o tau manatu. O tau o leo whai tu toa i le whawai lea. Wane. Ke mea na lei na whai atu. Ma watu pēr le tu o lalo. Ma watu pēr le whautuanga. Ia te o tau ia. O loo se e lava mana nofo e lava ma whape nana. Ese umala ngona ma manatu o tangata. O leale me tātou te whewhewhe e whaia ni suinga le lei mo le manuia. O le aulo kapi, ma le tālonga le kapi i tutono le atunu. Ai se alama. Ioi, o le mea le nā, e mafua mai i le manatu e pule tutu, ma leo whai tutoa. O le whai tutoa oi. O le whai tutoa, o le maota o Samoa. E te tau o na ulu fale uma iai, langona, manatu, e wha le lei ai, ma te wai, ina ia manuia, ma mātango fie, ma le lei. Ioi. Au tō mai, ma meo saikolosi pisi fo, lele ma tutu i ai le whai tutoa. Ma tā mau e pei o le whale o le tō ainga. Ai le se seu sila. A whai o iei se whawai, whape nā e le ma whai ai, o na a apatu le malo sui. Sui na ia ma whai, o na tātou ngāru lue whatasi. Sui na ia mawhai, o na ofi atu le visoa soani le malo, tātou te tau soa whatasi le ngā ruenga. Ma wāwā lua, i le tālonga sili o na pele i le atunu. O ye pele la e au tau, ai le pele i nisi ngata ma mātou nei. A tofu uma i tātou, ma tātou sao na whai le tālonga lea. Ioi, a le ala le nao le wha feu o le mataupu. O outou lava o outou nofo, ma wha fefeu, ma wha whainga tā, ma wha mamafa. Lea le moto le o laile, soifua ai ia le pāremia. O mea na whainga tā, o mea na whainga tā, wha whainga o fie. O ia wha whainga o fie ina, o tātou. E tawala tu lea, au ieini mea whainga tā, o le wha wail nale, suinga malie ina ia mawhai ai o na whaafengo fie. O mea na mamawhatu, lale me whai ai, whaamama. Whaamama ai, e whaamama e i tātou, e iai le loto ngā tastasi, the collective consensus that we can work together and figure this out and fix it. Nala, o tō vāwa ai e awe o mata atu na pōse o manu. Le au whasa le lau lea, le propaganda media lea, tu le epamale HRPP, so le whaali li o tangata. E awa a vau tangata. A o mata o tangata toi a whio soi mai i whafo o so le whaali li. Whaktore, ka ngofi e pōpoi kongkong, whela, ma ka fiofi mamau kong ke o felelei mai fafo kokore ia de o no sai o no sai o al merna le wanga ia fiu na fai atu
tātou ngā lulu e whaatasi e le mawhai lava. What now? There you go. The changes have come, and we have to go with the changes as well. Lesi a enga siri o na tā ua tele. O leo watu mai, le tau au o le minsta o a onga. Ia whapea fo i le whaululunga, o le matanga ruenga o a onga, tā longa mānganu. O lea le mea ua whai. O mai au mai atoa i lalo, o le fua lea le Samoan Rugby Football Union Association, lea na whaavae, i le astona ina sa ima vai atu ai. A le ufai mai. Whaamtalanga mo le au whaasalalau ina ia malmalamba. Ua whaatulanga ina nei por kalambe la kapi a onga uma i lalo o le uni la kapi fau o Samoa. Ua fia whailo atu ele matanga luenga a onga maanganu. Ministry of Education and Culture. Ile mamalu o le atunu e whapea o por kalambe la kapi uma onga tūlanga lua makolisi o lo o whaatauteia ele matanga ruenga onga mase vaenga le au nanga ale matanga ruenga ole a whaamawina alo ia i lalo ole unifou la kapia Samoa, the Samoan Rugby Football Association that was established and launched just this past weekend. Nea whatoa whawaina. Ma olo o tuli mata i fo i la ele matanga ruenga se whainga paanga vāwāla lata ma le uni la kapia Samoa, whapea paanga uma, o loo a awhia ina ia mautino, le solonga le lei, o le whaatinoina, o le nei suinga mone manuia o whanaua onga, whapea onga, ia, mai i le lumanai, o le la kapia a Samoa, whaftaise o man, esel tā ua, o lea whasisilanga whalawe tele. Ia, ona tātou whesiri lo lea. E fia iuni la kapi o iai i lea tunu. Awa o le te mulibuli sa ufa alongo atu pe 2 pe 10 ma leo no ea. A ufa alongo atu wanga i uma lava iuni ma palestene o iuni tuai sa iai. I lalo o le whamalu o le la kapi Samoa fau lea po le Samoan Rugby Football Union Association. Le pauala ia iuni ia o lo o tutu mai fafu. O iuni ia sa teitai mai ai ia namula ulu leo tasami. Ia po fasa leanga le na. Ia o leisi iuni o le iuni a sa fata. Lea sa tulai mai ai ia lea na Ronnie Posini. Ia maisi lava tangata. Ia lopo le iungi fo ia ale matamatangi po le po o upolu wa east o le uni la kapia pia ia va fonga la iai. Governing bodies and sub-unions la kapi Samoa, the historic national union founded in 1924 recognized officially by World Rugby. Samoa Rugby Football Union, SRFU, a newly established rival body launched in August 2026 following the government's withdrawal of support for Lakapi Samoa. Now, sub-unions, the new SRU, FU, is supported by 16 district sub-unions, while the traditional provincial structure under Lakapi Samoa historically consists of 12 provincial union and around 120 to 200 clubs. Manea na o tātou tintilo to fo isina vaenga le history le na. O le taunu watu o le tālonga. O le Lakapi Samoa na watu mawhelela. And these were French Catholic brothers. Io watu watu le tālonga Samoa. Taitusa lea ma le tālonga. O le fusu. Le whaipelenga. Boxing was also brought by Marist brothers to Samoa. Tātou tu whaftai hei la. Wa tasi la lea asosi ma lea iuni, le Lakapi, ma le asosi, o le iuni a malisi, lea na whautoina, malosi lava e le fionga i le li panemia. A fio mai, le iuni, malosi, a le malisi, la tau te langolango ina le wha moe nei walanga o le malisi la tau ia
o se tasi o kalapu whawai o ia tausanga e tele mai le ngata fo i le nā. Ia, a wai le ini au anu umawhianga. Na ole au a onga sa nele combined with St. Joseph ia maisi a onga. Ai le ai, se vanga na ai la au o tamatua i o le Malis. The Maris brothers, taipei lava o le Colisio Samoa, ma le Skopa. Le la tatu te vava ai atu e, tasila nei uni e vava ai atu e ono o anga ia ne wha malo si ai e ale uni la kapi fau le nei a Samoa. Ia, tātou tilo tilo, ma tātou matai tuina, e iai fo le talitununga. Ia iai se solonga file mu o le mata upu le nei a o tātou iai pea seumano. Ina ia toa fi mali e maua le whea le whani, ma maua le file mu. O le mea moni e tau na whai, o le talia ina e le awali i ia sa iai tono o le uni tuai. Ia se tu o lalo le malo. A wā le mea moni ala tau ia e le talia ina, e le IRB, a le lalolangi. Le i tu tino malos, ma le iani uni se lua mai tono o se atunu. Le alala le na, e te tau e no so ala upule le mata upulea. Sa tau mawhai atu iei le palemia. Ai le mawhai. It was simply so complex and so difficult to bring these two bodies together. And why was that? That was a lame excuse because of the Constitution. Oi na whai ar whawai. Oi ma whai o na te wina ar whawai. O tau, tātou. Ioe, la le mea whingata. It's just to put some changes, amendments to some of the provisions of the original Constitution. And there you go. How simple is that? And that's the beauty of being able to work in partnership. O le tā ua le nā, o le mawhai o na tātou ngā lulu e whatasi se whainga paanga, le malo, wa le lau sile atu nei. O whea kau ke o e lau mai, masu e mai ni tupe, masu e mai ni company, wha vale lea, e o mai, e wha alu ni a lātou tupe, ma wha mai mau ni a lātou tupe, i le au o siri o na maulu lo le pū, o le ua pa u iai, le performance o le tā longa la kapia Samoa. Le ngate le au o teine, o tei tō fitu, o le tei tō sulima. Oi tau te langa iai. Ia le 3 miliona pa ua le nare whatoa mai ni na le Federal Pacific, I mean, with all due respect. Aro ta oto e fo i na le whete na ingo langona. The biggest conflict of interest. O na mula ulu e tei whono, i toi pule ai o i le company lea. O ia le tei whono le lakapia Samoa. A lea ua atu o mai fo i tupe mai o. Ka whea na whasoa, o ia whasoa ina. You will never find any stupid, large company to finance and sponsor Manu Samoa anymore. Oi la le tali. Oi le tali. I pua ngā. Ma le malu a papa e sulu iei le au o le atunu. Ma le whanau a Samoa. E sulu i le malo. This is the only funding body that will be able to financially assist Lakapi Samoa because no other companies, leise company whavalvalea. Ioi, aua mana o lai, aua ne i o maile malo, e fe so ni atu i tonu e whai o le melea. Aua lato te sulu le malo. Aua, ua matua i loa mamau atu, mātangi ai, loto ino, ua i loto whita i ala uli, a personal vendetta against one man, the Prime Minister of
the independent state of Samoa. You can't handle him. He's too hot. O tau whita lava, wha moe moe ina. Ile tangata e tō tasi. Wa lai o no tau whapena. Ia so se wawa aira me leo o ne I tātou. Leo wha solo mai au ilu. O le ale mea lea producer. O le top 10 leo o ye. O le world ranking leo ye. So le ta whiwhi. A whai la o le world ranking leo. Lona winga la, lona sfulma le 5 Portugal. O le first 15 na Portugal le. Sao ma le first 15 na Chile. Sao ma le first 15. O wheo lolo Spain. A usi la au nei au pe. A watu tātou au ta alo ma au nei o first 15 na onga. Sfulma le valu you require. Tonga numero sfulma le iwa. Samoa le numero lua se fulu. Vai a Romania ma Belgium here. Hong Kong, China and Canada. Tua matautia le mea ua oone iai I tātou. Engelani I le tūlanga 5, Skotilani I le tūlanga 1, Argentina le numero 7, Australia le numero 8, Fiji le numero 9, Japani le numero 10, Welese le numero 10, ma Italy le numero 10. Georgia le tolu tasi le au. Ia ma le au a Amerika, le au le aeto, o tātou te lambi whawhia. Al mele wo ye nei. Ia. Ia se sila lai le au nā I le tūpaoli. Nā lo numero tasi ei, Afrika I saute, New Zealand, Ireland, Falani, Engelani, Skotilani, Argentina. Whatoa mua mai tātou I le lo le melo. Ia le tau whaitangi au e. Ma le lili vau o nifu. Talo fai, ta ino I noe. Fai atu le alo lofo I le au le atu nuu. Ai a tili e ona wha ma lo mai, ma wha mati aam. Wha ma aa ulu o tangata. Ia le mea nai fai. I le toi alo, I se ata, upu e whai ma la lafo atu I ate o tau se I. Awa ui nai o tau. Ma o tau feitai, ma o tau whaali li ai. Ma whaia la ia leo se fuafuanga awa. Ele na wa ule whaali atu lo whaali imaro ino inei mea. Leo wa whaia o masui o le toa tele le fia se furu wafe, se lau wafe o Samoa. La tau te la lango ina ia o tau o ese e whata oto la kapia le atunu. Toi whai seisi. Whainga I ai. Esi te unga mata ngō fie malemana o mia. Ele tātou au la kapi. Ia le nā. Tātou te fiu to su e se sponsor. La le mele u lima o le malo. Whai tau miliona ma miliona e manu. Ai le au o le atunu. Ai le mawhai o na wha mamulu ma wha matuu ma tatala atu. Ele pāle mia. Se I vanga nā. Ua iai ni teu unga le lei. Mana o mia, male mata ngō fie. Ina ia wha maoni foi, le wha o ngā ina o nei tupe, o afu mai o atu nuu mamau. Ia le nale. The New Samoan Rugby Football Union launch le nā. O leo o tō si silatu I le fionga. Ia... Mulianga tele, Fata, Brian Lima, ia po le fionga fo, ia tuli au pupu. O le fionga ia to whai ono, upati fuatai, ia se vatu lala utala le mele. Tu sa o le teimi ala au te taaloa I fonga mua. O le au lea vai ala. O a ua le tangata siri o na la ititi o le au lea o le ei ma le senior ei o mota a avaiala. Ala matou kapteni lea. Ioe. O second 5 I te tonu o le ei a mo avaiala. Uma mai le skopa wa ta ape foi. O le foi le feelinga o le skopa le navai tau a sala ititi ai le au skopa. O mai a mota.
ta alo i foi, le second five for the senior A. O mai ia vaiala. O le mātou kapteni lea. Umal kapteni ato Iupati, le fionga le matua ato whaiono. Se e mai ai ia whale o mawainga. Ao le teimi o ta alo fo i le aua mota. O le mātou kapteni o le fionga a lilo mai ava tau fusi sa lesa le teimi le na. Ia sisile lai. O le fo lai lai o na watu ia sau tukma lalo fo i le whaafonga mai a le atunu. Ina ne i whaita wina le mata upu lea whapea Sava ia pea e le fionga le matua ato whai ono o la lango i o le chapipi ma le sunga atu le epa. I lo utali tonunga, tātou ono sai ma tātou tilo i le suinga o la ngona ma nganga o iai tupu mae o whaatumutumunga o i tu malo. Ioe, o te matua whaafitai, a tonu o iai se suinga fo i mai o lo utali tonunga. Tele teimi mai te wheloa i mo le fionga le matua ia to whaiona. Whatasi i fo i malona uso le fionga ia asi leo lua i elii pelei upu. Lea lava lo mātou vava lua. Awa o nei, o le leo lua i elii o le matua o le ainga sa asi tonu o lalo ni we. Ia lal na o mātou ta longa a o lo o mao popo pea le tūlanga o a inga i te tonu. O le fale vai bonga, le no wha tula wha pia fōi ia le tūlanga o le tātou vānu no whai. Mai au te talitonu fōi i le lalango mai o le fionga le matua ia to whai ono, i upati fuatai. O se tūlanga le lei o lo wa ai nisi o tino mātutua, sa tā alo i le manu Samoa, sa whapea nā fōi o le lalango le lakapi, ai mai se o le au o le tātou lava whale tolu e le ngata i tonu e mo taa ma vaiala e whapena fo i leisi i tu vai o fuanta a wasa le tia ma le la moa na whangatau whapea fo i ia leu soli i alo le mali a toa. A tanga masa atanga i lo tātou nuu i maangiangi ma le mamalu o lo whafonga mai. Ia o te le tio la, o te whaftaia le nganga o le fionga le matua le to whaiono, ia Iupati, o ia to whaiono Iupati, ia o le ua se e mai, e lango i le wha moe o le fionga le li pandemia. A tonu fo i e tā ua lea, e mawhai ai o na tilo fia e lea tunu, wa iei ni suinga i la ngona o nganga o tangata. O le aleto e whaaporo ki kia aisi a tātou wāmio. Ai o mai to i da mātutua o le itu mālo. E lango mai i le wha moe. I a lango ta sia. Ma sao whangāle mālo i te tonu o le iuni la kapi a Samoa. Ia le ala tātou vevesi nei. A la ua matua se kiua. Le 5 miliona tā la. E tā pena ai le tātou au, mō le ipo le laulangi luafe luas fuma le fitu le tausanga fau i au stadia. Tātou pati la ia, ma whaafitaia le anga le lei o le atua. O ani suinga o le alia e mai ai e le lei, ia whai le nā mō i tātou. Ia, a wai pei ona u whai atu le teimu o sola. Ia, ana le aisa u mea e maua i te tono le union nei. Wa leva da e tu la ima e luese. Aia le anga o lai e i la u mea le maua mai ai. E leo si tama i mea foi la. E whai a si te leo le mea maua mai ai i ma whaamurianga e maua mai ai i a launi. Ma isi whaamurianga tau tupe i tonu i lana foi la lena. E le tai wha matu uina e la wali ia e tu la i mawese. Awa ele ai masesi e talitonu e wha maoni pe au fasile atu ne iai. E fia sau mea o maua i tonu i. Le ai masesi e wha pe mai, ma li e lau fionga le atua, lau sunga le atua. Le ai mase mea o se mea utu wai lau ta vale ma lau pensi. Wa wa fonga ia i se uman. Ana va pele ai sa o mea ma feo lolo ma tele si au mele i. Te manu e tele nufo ai.
Wai se tangata whavalevale o le alu lo na malosi ato I malo na mawhau mana tupe I le awa le atunu. Wa lewa na whaatulanga mai. Tupe maua. E lato uma o suis fono le komiti whafoe lea. Wa uma tua inga tō whinga lea sau tō se e iai. Oka le te tele o tupe ma whaamrianga sau tō maua. But catch this, 50. Catch 20-20 and 50-50. Listen carefully. O tau whai pule. Oka e te se lau limas furu afe o tau tutongi. I le pale mene, I le tau sanga. A le fo o tau toe o mai I. Maua atu lisi tai se lau wafe. Se e atu I o manatu e fia fo I ma ofu ma se e ai. I le tofinga o le te fono o le fono whaavai. Ao mai nā lesi valu se furu wafe. Oi, ka whiwhi. La whawhena whai. Ua peo kongi funga fo lele e lua ngutu. E ai mai lisi I tu ai pasi aku lisi ku ai atu lisi tu ai pasi mai lisi tu ai o ala whawhea. Ai lea luma ai le solomuri ala whawhenga whai nga ai iskanga. Awa kako kalangolo whaatama whapena. Ea, nei lolola ia le matua pipi a ngutu wa le to I loa tala po le ale. Le tu ai ngā whasoa ai. Wai loa mambawa tu le atunu. Lau tau langona mana mea le iai. Awa nei su e mea sisi I tolo mea le atunu. Yeah. And that's why it's so difficult for you. If you didn't have anything or a little reward or a bit of cash and money and opportunities from this organization, you would have stood up and left a long time ago, never to return. Yeah, I never fight. Fai asi kele o kou mea mo I le mea. E ai ma se sina nofo I ona le manatu ina ia le leile la kapia le atunu. Ia o tau se sina fo lai. No nofo. Aia. O le eli ngā pū le mele na whai. Wau tau wawa ai le mau le lo le pū. Ua pa u ia I Samoa. O tau le mawhai ona toi whepe ei mai whafo le pū a mau le lo tele. Ilea. Poor performance. It all comes down to poor performance. O ila mafua. E mafua mai le chairman, mafua mai I le committee, the executive. Se ia o mai lava I whaia onga. Se ia o mai le high performance people that look after this. E le tua ia la na o tamata alo. E o tamata alo, e whai lo lātou tiute o le taa alo I lunga o le malai. Wa lewa na masofa sofa o lātou loto mo lātou mawhau. Whauafo e le valea. E whaalongo I le ao ma le po I whinaunga. Ma whela ua inga. Me whetā ua inga I e whai. Au I lātou I ai I le o ngā tutono. These boys and girls are right in the middle of all these arguments, whether it's a financial situation, whether it's traveling, whether it's accommodation, whether it's allowances, everything. Mea oma. Management, the selection of the team process. E ta alo si tama kwa le fia ka alo. Ma mao yo mea no mai e tia I o lato tai tolua mwhanau ma lato kon kalate. Ai tia I ai o mai o no loto Samoa ma le loto nu. Ai o mai I ai si wawa ai le whainga e whai ina I tama. A manu nua e le aine insurance e to tongi ma tausi ai se ia toi maua le malosi atoa. Aia. Talo fai tia I le to lua ma le whanau le kon kalate. Te le I o le kon kalate.
Ai alu ese malan kon kalate yo ile atunu lo ta aloi. Ele toi maua sana tupe. Se I vanga nā fo I watoi fo I atu. Ai a peanut money ye te tongi ai. Dal tali ye yo tonga ma fiti ma awa isi atunu. E vai o lātou ta mao a inga. Ia lela wo tātou watu nei. Wale mawhai o na tātou toi ta a alo is a first tier country. E sa o au se manu. E le mawhai o na tātou toi ta a alo a ngā ilunga is a first tier country. Tu sa lewa tātou ta a alo o maman tua whai whātulanga nao au I Samoa. Fo ia kalapu ma yun la kapila National NPC. O le A, o le Senior Reserve, whasolo mai lole I la lole. I le li miki ma le Junior Limit ma le C. O aulai e le la kako ka aloi. O le Junior Limit ma le C, a isi e tunu. Ie, e mana ia lau tō whanongolongo mai itala ia. E wha tupu manatu e wha aita tangata ise tūlanga le lei a te utou ia vai lau. Mei tau wha longo I kalanga whai mea ngā kangau savea. Ao le manu e pele ia te au. Le lakapi e pele ia te au. A o tau ia. Le whai atu I eitala nei. Ina ia o tau mana tua la ia lea. E ta tau o na iai se isi si itanga maua lunga o le performance of Samoa. Ta wala mai a te o tau umalawa ia involved le tono le tātou lakapi. From the executive, the chairman, all the way to high performance coaches. Tai malanga malau ave malanga. Ja, tilo lan mata upulunal. Ja, la tātou wō se iai le. Le life mai. Yes, Samoa can and frequently does play Tier 1 rugby nations during international test windows. World Rugby organized competitions like the Pacific Nations Cup and Global Rugby World Cup. Now, this is the match context and history. Test matches. Samoa regularly schedules standalone test matches against 6 nations and rugby championship sides outside of major tournaments. In the World Cup, a regular competitor on the global stage, they frequently draw Tier 1 opposition during pool phases. And look at the historical record. Samoa holds one of the strongest records against Tier 1 nations among all Tier 2 countries, with famous test victories over major teams in past decades. O mo tātou whātou lalo umaro. Tusa leo tātou Tier 2 ai ele I aise teim leo wa tātou pa le tūlanga wa whainga tā o na tātou toi tā aloanga lunga le Tier 1. Se longa fo lai toi si le tātou tūlanga o na toi whātūlanga mai lea ele IRB se ava noa ma whai ai o na tātou toi tā alo I tamatua lau yo. Tu sol te mil ne le wa fa lo mai o tatou le mo le o tatou pa le sol ne fore ta o mosquito alo na por mosquito wait a wa ta sile au panga o lori a se manu ya so ya o le au panga sidia leo na mama ia pa o na fatulanga ia me o fusuanga fo le amateur na vai tau e ta o le mosquito wait tu sa lo mamafa mal mamafa o le ngambu la tato wo le malo longa foi mai fa wow le nganga I foi. In this update, emergency services have been busy in Dunedin with about 20 police call-outs this morning as heavy snow brought the city to a halt. Senior Sergeant Mark Crawford says drivers hit barriers, vehicles, fences and other objects with no one injured.
People should still avoid unnecessary travel with part of State Highway 87 closed. Cook Strait ferries were cancelled today and snow warnings cover the Mataka Hill, Desert and Napier Taupo roads. Met-Service meteorologist Samkelo Magwala says the bitter cold will continue. Around that Taihape region, we are expecting something around 1 to 3 centimeters that will go on until tomorrow evening. At least 10 police staff face criminal charges after National Integrity Unit investigations. Claudia O'Neill has more. RNZ reports one staffer is accused of kidnapping and sexual offending, another charged with assault, blackmail, threats and damage. Others are before the courts on charges including firearms trafficking and drug supply. As of May, the unit was investigating 39 staff. Police told RNZ all information reported to the unit is assessed and, if verified, progressed to a criminal investigation. Philip Polkinghorne's left an Auckland courtroom in tears as excerpts of his police interview were played for a coroner. He was acquitted of murdering his wife Pauline Hanna in 2021, whose inquest began this week. Polkinghorne's outburst followed a Crown prosecutor playing the clip during questioning of a detective witness. The coroner's told Polkinghorne's lawyer she doesn't think it's good for him to be in the room if it will traumatise him. And shoppers are being encouraged to turn awareness into action on consumer rights. This year's consumer surveys found 95% of respondents know laws exist, but only half understand how to use them. That's news. In sport, the younger All Blacks are lamenting the loss of South African teams from Super Rugby. COVID disrupted the competition and then South Africa formally withdrew in 2020. All Blacks loose forward Wallace Sititi suspects he'd be a better player with more exposure to them. A lot of the boys talk about the tours coming out here and they really enjoyed it, and also we know how quality South African footy is. So would it make us better rugby players? Yeah, 100%. It's quality opposition. Outgoing New Zealand football CEO Andrew Pragnell says FIFA boss Gianni Infantino's leadership has been brought into question. The Welsh FA are withdrawing their backing and the European governing bodies threatening legal action over his controversial investment proposal. That is sport. I'm Raylene Ramsey. O e sila fia me whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e sila fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai eona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o asorulo vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. I feel lower so sad. Omega ka, the knowing more. Omega ka, sagale tamu fie. Omega ka, feeling my loyale. Omega ka. Omega Cars, lua selau Capitis Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai manukau ne. Omega ka. Umalole kesile Omega ka. Uale wasa I fala bella ve. Uale lo ale mea fai. Ole friendly loans le aua unaga e fai mea ma fai. Le tamaitai o Agnes Towers mua o le atau toa mo oi. O valu se lau fitu I vaiva o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans, mo nono ngā tupe, tuatusi, lo fitu di, Waiparera Avenue, Henderson. Radio Samoa.
Ia, to e whatalofa mo wholofa atu ia te oe. I le awha i tū la muri o le tātou Polokalame o ngā Gagaifo Faiva mare i a toa Savea. I awha pia fo i whitelenga i a seu manu Francis Ioane. I le nei fo i a solua. O le vai aso o tātou tū vai i ai. Ia maua ngā Gagaifo i Faiva ai maise fo i o tiu te sa ngā lurue mai ai le tae au. Whamalo ngā lurue, whamalo fo i le on sai ma lava pale i o tō Faiva masani. Ia, o tūla lata i le mānawa o ngā luenga. Tō telefo i la tō wanga i atu i tā vale. Anga i atu fo i le isi vaenga e tutu i le pasi. Bus stop. Nisi fo i wanga i lena foafi. Ia, a orisi fo i. Ia, e kiki maa kua i kau le fale. Ia, uisi fo i. Ia, ti atu le ta vale le isi tangata i dungo le ala tele. Taimi masani o le pisi o le awala. Ia, lava papale mo nsai wa lava le vale tasi i dungo le awala. Awa fo i lua loa vale. Ia tupu lo malfa ala velave. Ala e tapu ai maina i te mam tina matua i mauta. Malawa, fatalo fatu i le tina pele. Tapu i tea, ia, whapefo i sionari i le te mam tua i atu i li i sofa. Ia, ma le whanau ma le ainga i nai North Shore. A lole on sai, whaftai te talo mai, whaftai fo i le tapu inga. Ta mama tua o le tatu wa inga. Ia, masoe ta uli Josefa. Ia, whapefo i nai tua whafine o lo latu wa aia ma tausia lo na soifua ma lo loina. Ia, alo li le ngā lurue ai maise le tua fine ia Fuatino, tamai tai o Erolini, ia whapea fōi le uso ia Vaisingano, ia Maritamo Foleni. After i atu i ngā luenga le leo lo whaia lo o mauti no ai le leo le soifua malolo ina o le tātou te mamatua ia masoe. Ia whapea nā fōi isi tamā matina mātutua o le atunu. E masani o na tau muli i le Polokalame le i a tau Savea i le tele o nei tau sanga o sinia le lua se fulumon tupu tau sanga. O le tāno awa. Ia whapea nā fo i le ngā Gagaifo Faiva. A tāna whatu ma whawhila i atu fo i le tamamatua ia au mua. Ave ia ma le tina ia au auna. A ma lo le ngā lue. Lo fo i le lava papale. Ia o tau tiute ma Faiva. A o alo Faiva fo i tama whanau o Samoa i ngā luenga ese o te tofi ai. Whamanatu le tātou wa inga. Ia, a inga o le ingoa matua ia ale tau a mō ale. Ia mau tātou wa inga. Paolo mangafa. O whioi ai maise fo i o wōma e masani mau tātou wa inga. Ia, o le whamoimoe lava. A wale atina o le tātou ainga ma le tātou nuu. I taitoa mua i Samoa, o lo whaamuri mai ai e o lo whaasao i lo tātou ainga. Ma tautua ino lo tātou ainga o i tātou e whaia le ngā ruenga, le ai tau malele mai atunu i whawha mai se lava i New Zealand, pe o le tō ainga leo Samoa. Awa e alu isi atunu o le lalurangi. Po o Australia foi, o Hawaii, o Amerika, stete ese. Ai a olo na fia fai tupe vave i le Samoa malo na inga ma le kalesia le nuu ma le tumalo. O le tō ainga lava o au kilani New Zealand. Au i nei foi. Po o whea lava o Wellington kala i stete, Hawke's Bay, Napier, Hastings, po o whea lava. O au kilani lava le au tū o le tō ainga e tau nuu umama i ai tangata. O nei foi e whai ei tonu le lei, ma mau popo ai leanga o le lalulangi o Samoa ma ainga i o lopia i ai. Le whamoimoe la le nā mo le tātou ainga. O le ngoa matua, ale tau a mō, ale malona au ainga. Taito a mua o lo o. No pia i ma fifio e au kilani nei. Ia, alo mai. Astona i o le asau nei, pa ui ei le aso valu o le masina nei o kuso,
Whilo inga le nā, fia le tātou ainga I le meo le tātou social siva mai, maata mai. Wiki siva mai a kingu mai a sau. Sau tātou uewa ma tātou tā whao o le tupe ma le seleni e te lafo au te tau atu I a te oe le fwoi whaafonga mai I a le fionga I le te whono le sunga I a whata o le tātou mawhitanga. E halu au ngā lau tupe. BYO, bring your own. Sa uma au mai a lau tau mafa. O le tau mafa le vai. A whai ke le ingu pia sa uma mai lau whangu. Ia mai a lau pusa whangu vai. Ia, ele ngata I lea, le unu whale lua se fulu tā la. Ia, a o le tau mawhitanga ma le barbecue e matau tia. Ia, a fia mai tātou wewai ma tātou fifia o le a fifia oe e le wha ili lau iloa. O le Oats Band, le sunga a penani, ia, pia foi le uso ia saia, ia, ma le tua whina ia mele nau lino. Ia, tāle I tūlai ono, wat tala le tātou whaito. A e tama le leima e teine le lei. Ia e pese e fo ina ma lei a tau e to vā, ia I wha fianga o le pō. An mea lea au tau ia ta maita ia. Tau te vā ai mai lo ua pese le a tau sa vea. Tati ia I tau tuai tō lua e tau sāwale vari mai fua lunga ma fusi au. Ia ngko aku lia ka fasi o kou e whakamalolo. A whaka ngai ka malolo. Ia whamalulu atu fo ia ni. Ia le nai tau tsitsilo la na upese a ui lunga o lo malai. O le ala lai e tufua o tau te to lua mo tufua whaala ve lave I le pese el ka malo e le nkupu le pisa. Ai ka fiofi le lei laro ia o kou ka mai kai. Ia vai kari e mai. Whatalo whatu sunga soa le mapua le na whanua. A pe foi le sunga whata. Soa vanga nā. Ia ai mai se foi le tu mai tai. Le au a niu. Le urua I ali. A whai e te... Mal fia mal malama atili le tele o me yo le atupu le stona nei le tau le itu la ono yo na vala wi fo la ia le le afionga ya le urua I li le au new I le o luatasi fitu valu o tolu tasi o luatasi fitu valu o tolu tasi o a mo le lofo mo le anga le o le tu o le te mai le soifua mnui o le tatu ainga o le fionga I le ingoa matua. Ale taua mo ale. Ia matatou fia ai. Ia a o le seleni e maua. O le afsosoni ia tina e. Ma fuafuanga luan ma mao o le tātou ai. Ito tonu o le tātou nu. O lou sao le na. Ioi. O le matafa ioi ta ua le na. Tongi le maa velo le aso. A wā le wha moe o le tātou ainga. E le asto na I asau nei. O le tuatusi, Ivas Fulmare 5 Browns Road, I le netball courts I Manurewa. Se wako o kili, la tu e mara malama le ia le nano whanga. Ia mai, o le mana ia fo le bea lea. Ia wate le siva tātou te o, I nei meo wharakalapu. O mi ai solo, ia matu I e lisi o ngā lisi o ngā. E mana ia I. O le te leo le fola. Tātou te sisiva ai ma fia ma ori. Ia lai la fo lau seleni. E alua o ngā I le mea wha moe o le tātou ai ngol nai wha fonga ia le fionga le te whono le sunga ia whata. Ma le lātou komiti ma le lau wha foe. Le nā, ona o mai lea o lau talanoa ma le wha soa. Sa ma talanoa ma wha soa fo I ma le tō whai le vai malai. Asiata, fale malu pio vauliko. Malafo mai ai ia te au ia le tusi. O le tusi le neina tusia ele ali ia ua whamalo lo nei. Mai le matanga luenga o whela ua inga. I le lau ele pa le Land Transport Authority. Al tangata nei o le nae saurunga le tusi e swafa ia Chris Faofo. O ia lea sa pule lua I le pule anga o le matanga aluenga o whela ua inga. Ma le pulenga o tawale afi lunga ulfunga ele. Ma le lau ele.
O le mea lai malia ai tele le tusi lea na lafa mai a siata mai ua ufa mauni ai foi ia i lātou whatuatua ina lena au mai ei nei. Ua maea o na whaia le whai unga, a le tai fono ma le komiti whafoe, o le pūlenga o whela ua inga i lunga o le ala tele ma le whonga ele. Land Transport Authority Executive Committee has already made their final decision on a person mentioned. That was the Assistant Chief Executive Officer of Land Transport Authority of Samoa. O le bela mali e lau whaitau atu le tusi. Ma whasoa i fo i male tō whai le vai malai. O le matua matau tia o mea ia tula i mai lea la. E mafua i lava o na ngai mai le tele o tala fo i le whaalili i. Ma tō tā mai ai le tele o i lātou e la lango i le whainga malo le hero pipi ma tu le epa ma lo lātou vai taimi. Lātou vai taimi le fast food tau sanga o tū malo. O leo toi tū malo. A o lo iai pea i lātou sa ngā lulue mai ai lalo o tū le epa ma le HRPP ma lana pule anga. I le tele o nei tau sanga. E o mai i le tae au le nei. O la e lau pae ai i le tele o tangata na. O i fo i e masani o na utou whafonga i ei Samoa. O te avatu, ma watu pea, e maise nisio i mātou nei e ngā lulue, e momoli le tō whā le malo. Ma wha manino le tō whā ale malo. E winga ia i lātou o lo o ngā lulue ai pea i mata ngā luenga le malo. Mai le vai teimi o tule e paseo, mai le vai teimi o fia mea malauri. Le ale mea masani o na ofa i atuai. Ele mawhai o no tautua ini atua selua. You can't serve two masters at the same time. Opu nai masani o na tautala masau noa iai tu lepa. Alale me le uwhai. Leo walu ese tu lepa ma le hero pipi. A o lo o tu mau pea o no tau lalango. Ile malo wale o to iai se malo si anga. Tau te lalango ile malo, la tau te le whaia, lo tau tutongi, ma tutongi whaale lei o tau, ma taui o tau, ile tūlanga mau a lunga o le whola, i ngā ruenga o lo tau whaatino. A le mea le atangia mai ai. O lo atangia mai ai le to tele o tau e le o whamaoni. To tele o tau, o lo soli le tūla whono, i whainga whaala tua. Lea la o tau sila nei, i seisi whaatita inga lata mai lea. Le whare ta vale lea ma le pūlenga, o le car rentals a le una lei. O le una lei, whea o iai ta vale na. Sa ufa iatu mua foi. I le mātou whailo inga ma le fionga le li pārmia na sa loa ai le sunga lauli e le mari atoa. Stasi leo mata ngā ruenga. Whātasi ai ma le matanga ruenga o le tiute, lea ua ave ne iai, le whātununga ina ia matua whai su enga o mata upu o lo tupu mai, maari a e mai tutonu o matanga ruenga le tiute, ma le matanga ruenga, lea o lo le stala i nei ta vale mo whela ua inga i le lau ele. Tula i mai le whaala ve lave, I leo ese atu o nialo mani tama whanau o Samoa, sa ngā lulua I le una lei. A leo o masalumia, I le whala velave na tula I mai na tangata vale nai, seisi tama Samoa, seisi tama whanau o le atunuu, I to tonu o le aai o Menjo City I Vietnam. Tangata vale nai, mamai mau le soifua. O atu tangata tama Samoa I nei, fasioki niska ma Samoa I lau ele o atu nu ese. Ai e mo ifo le ata, I le vaenga o le suenga lo whaanga solo nei. Walei lo loa po fea o iai whaila,
o ta vale ia na watu I whafo, ta vale taunga tā ma le ananga tā, e tausinga tā I totono o Samoa, o ta vale mai Europa, o whea na sa wai ta vale na, o ai le tangata, o le tiute, mai la tau sa ngā lulua I le matanga luenga, o le pūlenga, o whela ua inga I lunga o lauilele. Na whaia ai le stala ma le wha maumauina o le tau nuu mai I totonu ma tiute ma ave I tua ta valeia. A lea wata ngia mai le susu engal matanga luenga. Tulo. O lo whapea mai ai. Wa mai ala susu enga. The internal investigation has been finalized, and the end result is the termination of the contract of this ACEO, namely Chris Faiva. Ai tilo la I le twist ma le turn o le matau pule nei. Lea ua whaile tusi e le tangata lea. E wha malulu ai malana tālu sanga na ave le teitei whono, ma le pūlenga sa whaia le suenga lea. Wha mole mole. Ina ia toe ilo ina, lau tau whai unga. Ina ia awane iai le upu lea officially terminate of service. Wau sila iai mea ia. Ta whewhe pēr na o le teimi o tui le epa. Ne loa po le mea fo I le whai. Pēr tau sila ne iai le toa o le tangata. Ma le lia ai whai le tusi. Ai wa ia si la fia le lei, ua final le whai unga ua au maia, e le pūlenga ma le teitei whono, sa whaia le suenga, o le ana, o lana mea pila le na whai tonui. Ai se o tau sila le mafua anga ua toe tāru sanga ai, ina ia toe lauli liu, ma wha pawhala I tua le upu o ole, termination of contract or service or employment. Musu. Tusi mai mamafu anga whamailanga wa a fielo na tamali anga. A fielo na to lua a fiela na whanau. A fia ai malana service wasilia le se fulu tau sanga o tau tua I tutono le matanga aluanga lea. Oliver City. O le alo manatu. O le ale tā ua o le se fulu tau sanga o lau tau tua I tutonu I a o lea ua uma le investigation ma le suenga e te amni o valea. E te soli tu la fono. E te whai mea pio pio ma whai mea la tua e atangia ai le mea tau o le corrupt and corruption practices. Pa whea la ana whai. Awa e televisilia tu lai mai. Ai se ua le tuli ai o na wha wau lea o le wha I unga I tatau na ave le mata upu. I leo ma le lo ia sili mana masada fautuanga ina ia mawhai o na prosecutor il tangata le nei. Nā le talu tununga le atau sa vea le mata upu le nei. The damage is so huge. It doesn't stop here. O le wha le tonu, ma le mata ngā, o tu ai ngā sori ngā tu la whono nei, ua wha maunia isu enga, ale komiti wha foe lava la tau ia wha loto I whale. E onga, mai le umai I, e so solo, le anga sala, ma le soli tu la whono nei. It will never stop here. It has ended up with somebody losing his life.
A le taunu unga lea. Ua oti le tangata. A whea iai tupe. Whea o iai wha mau maunga ma le stala o ta wale nei. Nā le mea ua tau fiofi mau fiofi ei wha manu ngase. Ma ua wha muta i le suenga le matanga luenga. E tuli ma wha tea ai le wha ua wina o na ave whai mōri anga wha sanga iai. O le soli tu la fono. Te lele a fianga. Te le tupe au te matua te li tonu na fesui ia i ma fe pas ia i le valea ina ia pui pui ngō tangata soli tu la fono na whauru fale ma iei ta vale nei. Whela o iei ta vale i le teimile nei. Lea le ngā ruenga leo sa tau na whai. Ina ia vave loa. E secure mai and lock down all these expensive vehicles. O meo Mercedes, o BMWs, o lori te tele 4-wheel drive trucks. O tuai ngā tupe mai ei ta vale ia i tua, e ese mai le tau o le ta vale. O lo e tilo anga le se lau 2 wafe, le se lau 5 wafe ta la, ile ta vale tas. A le ua mau atu nei, ua le ai ni wha mau maunga atoa. All the registration and the information about these cars have been lost, shredded to pieces, thrown away, or perhaps being burned, taken home, and burned them behind their back house, at the back of their houses. Faleanga, ufi, tanulilo, susunu, sae, ma faaleanga uma nei fa maumau. Ai tau te sila Samoa i le matau tia o le mea le nei. O le mafua anga wa sawi lalo le tusi. Wa lai ona tatalo mai ina ia alo fangia awane iai le wha upunga o le alo ia o le tuli ina o ia ma le wha muta ina o lona avanoa whainga luenga. Ona e iai lona popolenga. Mua awai le toi mawhai ai ona toi maua se isi ngā luenga pe asa ili ngā luenga. Lua, whaaleanga ina o lona tamari anga. A oai na whaaleanga ina. You yourself damaged your own reputation. By what? By corrupt practices within the Department of Land Transport Authority. Oi la tau mawhai la e tau pui oe. Malau a inga, malau tōrua, malau whanau. Ai le mawhai ana e pui le saunga le mu o whaamatalanga e winga i soli ngā tula whono lo whai e tono le atunu. Ma le matanga aluenga ma le whaatutuanga le tautonga na e whai e luma o le atua. E te tautua i le atua matangata Samoa. Le tautonga le nā. Fia ni tupe na e maua mai i le mele. Fea tangata ia wau fiufi wha manu ngase o lato ingoa, ma o lato so tanga i le soli tu la fono lea ua mari weltama le i Vietnam. Fea tangata le olo iai le lato so tanga I tupe ele elea money laundering that is brought into the country. Fela, tasi iyo o mafuanga wala iyo na tustal sanga tangata. Ai o le mafuanga selio na matau tia o te matua iyo uofo ai. Fai mai, leanga o lelo loma le fai ngā pālota lai titi e le tu malo vai maunga le tolu. A o ia o le sui wa fili mai e le HRPP, tu la epa ma le vaenga. Ma le whai lau tusi.
o ia lea o le sui filifilia, o le HRPP, o le atamoe, e sa ili ai se tofi o le itu malo, o vai maunga tolu i tono o le mautafono ma le pale mene. Alfasili! Whape whea ona e sau e sa ili, i le fola maua lunga o le pale mene o le au whaitu la fono. So wawa noa, ao lea e te soli tu la fono i lalo le matanga aluenga. Whawhea na whai lea tu ai ngā mea mata ngā. A whawhonga mai le ofisa o leo lau a fionga le komisina, sui komisina mo le teminei. Le minister, le ofisa o lo yasili, le pulenga o le matanga aluenga o le LTA. Whaawau le mata upulea. Whaini mo lianga whasanga le tangata le nei. Ave oe au mai i le ofisa o lo yasili se fautu wanga e te tau ai ona whai e tū i luma o le whaamasinonga e tali mo lianga o i fo i o le a mauai ma le so tanga ia i la tau ia na pulea ta vale le una lei. Ma le so tanga i o i le maliu o le tamalea o le malu Lorenzo. Why are you stopping the investigation now? What was the deal? Terminate his services and then stop and block every charge against him through the police department and also an advice from the Attorney General's office. And let alone the public prosecutor's office. Te wawa ai ei I mea e ufi wha manungase sa ufa yatu o tau. O le ufa ngā ruenga le malo, tama o le mau e le mawhai o na furi. Ai sea, te le wha tua tuanga. O tau e 5 mawai I ai. Minister o le kāpeneta e wha tino ina le ngā ruenga. Ara sa ule fe mai e fialu e fai pule. Fa pe feo na faia se mea fa pea. Tulis tangata malana ngā luenga. E le ai ni maulianga fa soli tu la fono e faia I ai. A sa uto e tatalo mai. Ave ese maso loia le upule na. O le termination of employment. Ai tau mai, au mai se awa noa ia te au, se ia au wha ma vai alo ia. I le whainga ni sori ngā tū la whono. Mea tonu lava lea Samoa sa au pese tu ai pēa, ma pese tu ai pēa I le tele o tau sanga se ia o na o tū la I le whainga malo. Ale whātua tua I le atua Samoa o tasi lua whelus fuma tasi. E le mawhai e le whainga maloa la uli ma whio me. O na ngā lulua e whātasi matangata nei. Na ngā lulua I lalo o tu le epa. Ma le hero PP I le whāse fulu tausanga. E whiu lava la le whainga malo fau. Whiu min star. Fiu min starango lango. E tau wha sao ma fō ma auri atu winga ma mionga pua a whapene I tangata nei. Ai whai ale le ma fōwhau. Ala nāna la e tele o porokalame na watu teimile nā. Ta uli malo fionga sa whapito e maise le whatutu e le tu sa mo utasi. I re tau nā tia le nā tala. O te lea o ia le tō wha le malo. Ai a whai wale ma whai e le malo, ona sa ili se avanua, mase a wala e fō I ai le vāna no folea. E tū mai a le malo, ua fōu, a o lea lava e la lango I o I atu le epa, ma le hero pipi, ma la tau whainga whaavai tuai. Lea nā lai o nau whai atu so o le telo o proklame, la uli get rid of them, fire them, sack them. Look at the contract.
Na le umi o le kon kalate o lo totoe. Wha mai al kon kalate. Ale o le nā, tutongi tupe ni vaenga. O ni aso mani masino o totoe le kon kalate. Wha maa mulu, tu e alu. Ele au ngā le malo. Ele manuia. E whai mea leanga. Ale o tau sila lava iai. I kon kalate i la tau ina ngā lua le whare mai. E feita i ala uli ma le whai ngā malo fau. Ai o mai ei wha leanga le tise. Wha leanga le suavai. Le o kaina fuala au tau ona mana o mia ma vaila au le whare mai. Oi la le tau te o matua i ei leanga. O tau lava. Now you've seen. And now you can say to yourselves, Leata Usavea is so right. I was able to point this out as the finest example. Meo te ngata. O fui tala e masani na fai aili lilo Faiva fiti. Tangata nei. Peini monga. Whaato au mai I whafo le pō. E pupula le I mata ma whai mea le anga I wha le anga I le malo fō. Au I la tau lava nei. These are the same culprits. E feita ia la uli. They're angry with the new government of the day. But who suffer? Who's suffering? O tātou tangata. O tātou tangata mana o mia le service al wharimai. Alan mena whai. There's a maintenance plan. Tu whātiu tala loa le wharimai I whāse fulu tau sanga. Wa umana whai le kon kalate o atu ia e o e whai le renovation whai le maintenance plan. They never did anything. They just left it to rot. And then what? Na fatu e a ono lo masino sa palaio fuala au lo totoe. O tau lo na toe oka nisi fuala au. Aia. Ele au siu stai la tau te le whaia intentionally. Whaia ma le loto I ioe ma le loto mala malama le le iai. Ma le manatu whapea. It will hurt Lauli and the new government. But simply, no, it didn't hurt Lauli and the new government. It hurt our people. Na wha manua lia ai o tātou tangata. Ma wha maalai ai o tātou tangata. Ua lātou le maua le wha manuanga o lātou whala au e te tauni whai. Pa uia te utau. Tana le no wha, tā puni le ngutu. O toi tau tala I lunga le ngutu pe ai loa. O le sa o le mele fo yatu ai. O tau na mafuai. Na sioki fuala au. O tau le whaia o tau tiute le teimi ta tau ma le tala whea ngai e tau na whai ai. Ora masina lo toi le sapalai. Whata auto le si oka fau. Ala le mele tau te whaia. Na le whi ei lava. Pini tai whau vatu le whafonga le tunu. O le anga le whare mai. O le anga le whare mai. Le ai ni whai te toa le whare mai, le ai ni whala au le whare mai, le ai ni vai la au, a ina le mafua mai mena, o le tau tuai. Ioi, na maua loa tai o lava o tau mai loa tau ma whai pepese mai al nā mea, ma pepese mai lava, a le umana wha mamla matu. Tau tau wha whafonga sa moa le lanolangi a toa wha fia le whatala noa. Le minister, o le soifua malolo ina. Ma le pulasini o le wharimai. Mea leanga ia, o mea soli tu la fone e tau na mōli ai tangata nei. E o ta pē, uma camera ta pē mōli. O le warehouse sa teu ai whala au, ma lava whala au, ai oa, ngā oi. O mai loli le pō, ma la upusa whala au. Eo, tau te whaafafonga pēa lava pēa i ai. O te pese atu ai pēa. Ina ia mana malama le atunu
ia te o tau te ami o leanga, tau te lea lo lofa i lea tunu, mau tau mea e whai i lea tunu. Ai tau mawhai ina ia tu wai, i le sunga lauri, ma le whai ngā malo na le lewa to asfuru masina talu no mai. Ia. Ako spaha ia whapena, so se taimi. Tau te o mai i lunga, o te saufo i lunga. Ma o la unga tua i mea nā. Meo le tau tu wai. Mafua umane i mea Samoa, mafua i le loto leanga. Mafua i le leto i tū malo. Mafua i le tilu atu. Ua la lata mai le Faiva. Ai le ai lava se swinga. E mawhai ai o nā tangia e toi fo i mai nisi o la wali i e toi pule le malo, mai ini o la tau finga le malo. They're done and over with. Eo, lama le e. Lai lau te iloa. They hated to admit it to themselves. We're done right here. Tātou te whiu, wau tau se sila ia. Ile ai masa mea se seo te tau tala tuan. E whiu e ei, ma whaleanga la uli e me la shut up. Eo, ma puni, tau tau i fo i mo, whai il tau iwi. Te mine o le malo le wha mea la uli, ma shh, al pisa. Il pisa. Awa au tango e wha whaingo fie le la unga ma le sau noanga la uli. That is simply it. Just shut up and listen to the government of the day. This is our time. And it's up to us to lay out the plan and the time these things will be done. And I'm telling you, you know I'm so right and so true, and that's why you're so crazy and act like idiots. Useful idiots, o meo vale ao ngā. Nā, eon. O le mea le nā, e o ia i tātou. Ma tautia le aso de nafi, ina ua wha ilo fo i le whangatia. Ma ua wha lupe fo i le vau. Ai wha whonga le atunu, i New Zealand nei. $5,000 baby grant rolled out by New Zealand first Sir Winston Peters yesterday. Eva fonga yai se man. Yo le na vatau le na fofola le so nafi. Ele fionga ya vasa manaya. Sir Winston Peters. Tai pei au le whaamianga le na whaini e tātou i Samoa le na whola fo le whala I le aso nafi. Io otu ia se tema, wa maua le tai lua se lau, ma le tai se lau I masi na uma le pepe a Samoa. O ana nafi, na wha lau I loa ai e Sir Winston Peters, 5 afe in the very first year, 3 years, tolu tausanga, o le tupe le na e maua le tamaititi. Pepe fau fato a whanau mai. 5 tausanga nei, 5 tausanga lisi, tausanga, 5 tausanga. Awa whela e o kuliskau sanga wa korua pepe mau. Eo inga o le 5 in korua sfuma le 5 afi I ka makinga. Look at this. We're trying to rebuild a society, says Winston Peters. We will campaign on a 5,000 per child payment for citizens to have up to 3 children. So leo le vave fo io limari malu a apa mai I le policy a order nei na pasi I whaitaunga lona tolu. Kua fo'i Winston Peters toi apo mai le ngangana Peritania ia avea ma official language a New Zealand. Se vava I le mea matauti wa whai le toina. E matauti a lava. Le ala le nā. Au te whaafitai ai o tau mana tua le lei. Le sui o Samoa. Le tama whanau.
Le fionga le matua fitalai, te vanga, Esther, tofilau, o le sui le nā o manu rewa, o le ata mo o lalo le fua, a le New Zealand First. Mo le atu le whafteitele lau fionga le aloli, honorable fepulea I semi fepulea, ma le whalitua I a sene, tausiari. Te lenga le lumwenga, tele ai sua tapululo o Edwin Puni, le tātou team uma, team tofilau, Esther te vanga tofilau. Ia manatua I lau pālota I le ngata, I le tu malo lava la tau I o manurewa. A o lau party vote e le lafo, e lango ai le New Zealand First. Auto sisila iai, a bea le ia leo, tula I mai. E au le lei al ko inga alu le whameloa. Au, a miskaska le kiset. Tau kau lau. Oi ona, le policy le nā. Ia tau fiofi mamau ai, le retirement age I le ono sfulma le rima, lele, tau vasa mana ia Winston Peters. Awa lavana I toi si ia I lunga. Ngāri ma ke fiori ma se umangu e kuri ngā kausa ngāri. O aina whai le cold card lele wheo I ni tangata mātutua e discount ai lau whērua I le train, le pasi ma le taxi. O le sunga ia wau vasa mana ia. O ai lea ua manatu e tau o na toi ilo. Tu la fono le immigration mo Samoa ma le Pasifika ma New Zealand ei. Vau vasa mana ia. Tele I o whamrianga ua manatu le toi ina. E te tau na toi li lingi atu mō tangata mātutua uma lau pensione ina ia maua ato tō le pensione. Ono le talutanunga Winston Peters ma New Zealand First. Wa tātou whāta mala ma whātala le. Ma wa ai maua lalo ma whainga elo tu lau whaafonga le tunu I le soifua tautua ma le soifua ngalue o ta māma tina mātutua sa tongi le maa ma velo le aso a wale ta mau a ingo New Zealand. Aia, o le wo o mai tausanga ma ale o le pula pula la ngoto ma le nganga ifo o la tau Faiva. A o tātou whaata mala I ai. O tau sisila I ai. We cannot continue to allow the two big parties to tinker around the edges of big issues and do nothing but manage the decline of our country. So we have arrived to this. We are at a pivotal point in the future of New Zealand, and that is why we need bold policies that will fundamentally change the direction and the thinking of this country. And so, I'm formulating a policy of giving out and rolling out the kids' grant of $5,000 per year per child. Pe also me voi koi wo koi fa ola lo pipi factory. Wo ala fa mai le tua va lo tu sa so tatu munuia. Anga le tua nga luenga lo tau fa mai o nei fiafi. Mai se foi la to le maluti o le suifu I lunga o le ala tele. Maruia tele tali ngā sua o le fiafi ma hosi ngā taulanga fa ta o to foi to fanga o le fiafi nei. Ia. Ma lu to fanga ma fa I whanunga lei le aso ataiao. Fa mangalo so ma leo ma le te lenga se manu le atou sa vele nei lofa mo oilunga le tātou api o fōringa ma le tātou YouTube channel. Tufa le tātou polokalame. Like, subscribe, and share our program. Ma ia ma ua nei a fiafi o le aso lua tātou whiloa I le o ngā tutonunga le mū o le vai aso I le aso ataiao. Lofa mo oe, soifua ma ia manuia. O le ese tatu pu funeral director.